Chula tutum election hi zavula mizan tiang tla zavu bumam khoi lai tlang long silau pha kan lam khala bumam phu rar lai chu mi pian that der lai chu khami ching in election to to mi kha yang ve election siding ti kha chu simatul lawite mi pa nga ni chu kan thei thiam the mai denge chula pakhat te ka sim du pe mi chu kan ma mi pi khato ki ummi pol kan lau blame lau nan khami kan thak tika lek pia kan lungve mo ti kha chu kan thin lung te se la pia ti sele tu re khan ni chu ha ta na kan nange nga ne ha ta silo chu hi me thal pau tau khen nak te me he minung tam pi nun na kan liam khwa tam pi vut chama changja kul le ke bulmi pol nan mi thlam ban chuan te ro ti mi kha kha vote nan thak se ka ami pi nang maning kha ami pi chu kan tu pol kan ma lai mi ka politician tam pi kanum kha nan lik ka lung mo ti mi kha suta dinga ka du si kan vel ru ri jiawi kan ma sunga te 1988 ki kan so han pi sin activist pa kana se tu tiang tu soni tiang khalan chol lawi nan ma group ki kan law rinsan kan law pat na sai chama nan mai nan input kha nan ro dan nan hu dan kha hola nei chuang tin mi pi khalin kan law chutin kan lam hu kan law chuani ye de se tu fok fin law su se la hi mi he na mu dan kha tlang takin re mai se la te law su se la okay sia ma sibika lung oi kati pejiti tu da ve ke chan kanai the ronga khalama chu kan dam boi ronga re sia ja chu se kaunan mi pi kan thei tul mi vek te ta kha te ka rel khom kan si ma sibika mi pi ka thei ter do mi chu tu zani mi election tool ha de emphasize the real thing mi hide ke kha expert chem se lo asinan hi mi election tool ha thop pe paro in ke ma le lam mi tala ku te pe jute ta di mi la umwe chule ka share mi te chuba ka ke ma e ka upajat mi hilami expert se be mi te le hilami master degree ve tenga mi tibek pol kan ma lai mi sungi ummi te kha le lam mi tala an ma ruan ku dil mi te kha tampi umsi ti mi kha chu ruana ke pakhat pa vekin mizan kamang kamu da vexele te ve men ka selo ti thu kha hemi ka expert pol tampi opinion tel chule research on to ami study on to ami base in kha tu tum December kulthon riat te khami to ding mi sei sile chumal te south kin jo rel lo ding e tu sim vekin atai pha thange program background raka background te pe te khamal te ka zau ta dui raka pol hi kan zau si le program raka 1962 khami ne wini ana ting sin ke tu ni tiang he kan zau si le thil than tu mi he 1 2 3 ngan ni ko ti sela minu pian kan ngan thepi ti mi kha ha si be ka chu su ta ning ka du khami 62 is in tu ni tiang an ma kha ve tam pia chu masala khil akal se ana nei mi chon silaunan khami leschi suya anma du zonge achauza ummi te masala san sing te mining le ogat newin sanin ma khapoli lekain tu an city kha kan thinlunga umning kha ha sibika khami kha umsela kumsom thri sung raka polan chang wana kan jaule jiang tukin kam para thatnam da kan nei mi pi sanga thil thapi yit an to ai ram ranga payit an to ti mi kha kan thinlunga umse ti mi ka du chule tutum election hi zavula mizan tiang tla zavu bumam khoi lai tlang long silau pha kan lam khala bumam phu rar lai chu mi pian that der lai chu khami ching in election to to mi kha yang ve election siding ti kha chu simatul lawite mi pa nga ni chu kan thei thiam the mai denge kan kir saling 1990 mai sabik masala khet nu kan de pejute 8 ye khin noi free and fair election ka to ading ate an tu atika NLD ni ne na pek chong law tyo kha tan shwe kharin law ping kum kul leng law kha ana shinin rak okay chu ne nuwa ayawatin uting sing suya rak lingi kha chu ta botha chi jatin party dang ke hi NLD tak se law ma ka sin dot pang nge amin ga tan mi dingi kha khami
NLD นะสิเราหน้า Republican ก็สิที่มันดีไหม เอาสิ Republican ก็สิmo ที่ American มีก็สิขะเมียคามีตั้งนี่ NLD คียังละว่าโนบิตัวอันรถตังนึงขะมีสนะกันจักสิแลอุติงสิงสันตลากะติแต่บ่ถ้าที่จะติน NLD poll นี่ค่ะยังขะเลาเลตินคียังกะเตไปในยามเป็กมีสิงางาเตนตัมปีแคมเปญกันดูตุเลมลกเตไปจุติสินันสิอายาวตินลุตติกะสิตัมปีทั้งสำหรับตัวกิละขะมีอุติงสิงสันนะตัวนี้ตาที่นะกะบัดลงติกะตัมปีกอรัมพัทั้งเซาขะมีลายโมตกันติทาจุมินหัวตูกันเทเวกิน NLD ลัลเตียวจุเลตูขะในเตบีกันเตมัน2020อัลลงงาสัลติกะอันเชลนลตุรากับโพลินก็จะอันติงสมัยก็ตัวสิมดูมิซูtu election nan to ding mi hi yang ronga to ti sile pakhanna ka chu legitimacy khami kha a hol tyo he leitu na tayuna chawja si ti mi kha apia du apan hina ka paisa atul apathumna ka sumpai atul hemia panhi kha chu ese olte na nga thei sumna pai kan kolrami te zanda pisin se tuluk le yang labin Russia pol henin mo chule khami linat lakhanga apoilo asina hemi legitimacy international p team ha pu ding mi election atwa ding khachu thilol silaw atwa le tool chu ana ting ve ten minaw hlai ni within 6 months dito election ka to ading ati khatu kumya dare akum nga kan logic so tua jek khami pi kha thaten kan thei dinga ka du chule yang ronga hemi hi to yawin lo ti sile pakhatna ka ralka phi zawni man authorize pek mi silo ta yawin an silo so ta yawin chawza silo tio chule pakhatum na la mi pan hina ka 2020 election kha ta yawin na singa ngai ten khami lo khatu yawin dangum lo nan tu jang ti ma piu tu lo so chule khami political prisoner phong kuleng lo tu he kai so pan hina ma chule pathumna ka yang si emi election by force election si so kha election vote nan thla lo le the sentence the వ్యక్తి kha kha khami operative kha leitlun constitution ram tampi lo mi se dan ta se lo so kan right kan nei mi kan du le kan tua ding kan du le kan tua lo ding mi se kha tua cho ching chau mi chu vote nan pek lo le ki te ram tiang kha ka lo pek ding ti kha si simdu mi chu he ti ngai na ka thainon lawi no sung chel han hemi ruanga kha election hi atu tu mi si ti khami pi kan thei ding du chule khalama to ki yang ke te pe si himi te won phi ti ta won phi himi legitimacy kha hold dika ka ani kha chu akut sunga mai thelum dika de ti dan tiang kalau peding ti in a chingchao interest dika te koram tu dim hunin so what do they have kami se atang yang what option si an nei timi kha malte de bun kami te ka situ kang hil dika te mi ka opinion ruana ema opinion la slawinte kha expert kan ti ne se na antimi chu mi pi thanga kha chu kan ni tu ramlek umi thangin chu ol tu king kan rot thinang kha ani khatok asunga ngai umi thanga chu kha thil har da se ka chu ronga ani thanga chu kan ma aleng lamin vote pe ku pe khla u nam pek le chu mi pek le chu mi ti mi kha kan ni adjust ding kha chu har tok asungi tu artun si chu chu ronga tu ma ke 2021 ni amai sabik anating lai mi pi za te ri lam ji ni kan so ke khalai san da kan piak am lo ding le chu an thanga chu choice mal tok an pek chu tul chu tena piaw thon vote thak si chu mo bi chen nan jet prin chu se ke ma pasal opinion in class le mi dang expert de sud me ki ka blame ngam law blame ning kan sila ti pe ju te tena piang wa thon chinge vote thak dum sitika kha chu mi pi lam din hunin sudonga chu se chule kasim thi ta ding mo to ki ke ma study mi de kam sok mi anai te bik tu October ni kol ansari sin November ni nga kalaki aphulan to mi te khami himi na vote pay mo ti mi suit mi mo
Kolram sungi ummi 85% antel pipa yaw I attract to ding 15% antel khamya 96% zate ka som ko program ni kha kampek loading ti kha himista tin to mi kha so mi pi aw ok te pe so nan atuk ten to be mi simo kha mi pi polisen aw vina sa ti kha se chule pakhat te ka simdu pe mi so kan ma mi pi khato ki ummi pol kan lo blame lo nan khami kan thak tika lekpia kan lungve mo ti kha chu kan thin lungte se la ya ti sele tu re khan ni chu ha da na kan mangi nga ne ha ta silo chu hi me thal pau tau khen nak te me he minung tam pi nun na kan liam khwa tam pi vut chama changja kul le ke bulmi pol nan mi thlama ban chuan te ro ti mi kha kha vote nan thak se ka ami pi nak manin kha ami pi chu kan tu pol kan ma lai mi ka politician tam pi kanum kha nan lik pa lung mo ti mi kha su ta dinga ka du